Makeup the Khamtai Baobing BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi BJP Public Meeting Li Wangrum Haira Ukhrul BJP New Building Office Lila Yawa Haira Lokchan Shakti LJB Ukhrul District with General Secretary Angam Horam NBF Li Wazang Haira Hanglap Shongfu Mathada Mayangsang Kamiwivang CM we go to Hills Chili Maringapa Pongshok Haira Leikyang Thor The Tangkhul Express News Okcharphi Chahong na Pamidalay Baobing Maisaina Nganangrumsa BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi na Chahong Thangaina 45 Chingai AC Khung Phangali Thambal campaigns at the Ayang Thor BJP with building Gatharli former Deputy Speaker MLA MK Prisho Shimrei Zangda inspection Vahaira Office Street Kathagwa Lungli Kupsang Khawai Office Pungvu Bingli Hanghaira Ukhrul Violent Bazaar Zimik Plaza Le BJP Public Meeting La Sahaira Rani Jili 45 Chingai AC with former Deputy Speaker MLA MK Prisho 43 Pungyer AC BJP intending candidate former TNL President Hobingson A. Shimrei BJP intending candidate Mark Luting former 45 Jingai AC MLA Dr. Kishim Riva 45 Jingai AC President Bijoy Shatsang Kala BJP ADC intending candidate Atum Bingna public meeting Chili Vazanga Chili A. Sharda Devi na awi political odd haugapok Kala Zadrak Haili Kasak Samgapang Maram Chithemia Sharda Devi hi 1998 kum BJP party li kazang atam Shinawa ka sada Yaruina kathada jithada zatbaider kala gaji kanghan laya jia Marama mayor now na jungkamay luiramli Shinawa ka sada kung kava Maram nga dali chotla kay na ngarada aji hili rakashung na da hangsanga BJP party wi mi ne da mazadlu ka BJP Karya Karda Gaja BJP we ot kasanaw na da zadlu gajila ana hangsanga Anna Assam li gaga adamli Assam Bray na akana ujala kes maramwi kan khana sambangkhai maramli hangda PM na khami LPG scheme hina adam gala paisa save sangsak talai gaji kharjan kasa sambanga da Sharda Devi na hangsanga Kazib ji gup khai thili phuitang avu market li Friday sothang lengnong chilila Sharda Devi na wathai ga khui sambanga Vocal for local lengnong chili yorda khlai local odla lomida sada khlai chili Sharda Devi na maya khangai ga zum duila hangsang haira Ram Muiva 44 Ukhrul AC we NPF intending candidate Akasada ana mission Ukhrul li paisin laga stall majithadla odyur ngadadai da lomi haira Ram Muivali vocal for local team na ningshi gujungha phongshok talai Lokchan Shakti LJB Ukhrul District with General Secretary Angam Horam NPF li Wazang Haira Apung Changta now Angam Horam na LJB party we active kala primary membership ay na resign sahay laga NBF li Ungzang Haira Angam Horam na shoy salaga kagabi na da samgapang ati shurda Horam hi 45 Chingai Assembly constituency we NBF MLA Kishim Mashumli Otsagrum Kawai LJB we ay na shok haina Rakra 12th Manipur Legislative Assembly election hili kapungnaw saigorna NBF li kadom sirsa gaji hi hangda kapungnaw bingwe yaririn semsa jiaka kokha yangkha sada NBF party hi na Maning la khangdai apong malay manada LBJ with General Secretary Sagasa Angam Horam na hangsanga BJP Shorkar Zingumati Kakahai Hili Kodu Hills Tuivao Hyaya Ngavao da Chief Minister N. Biren Singh na Thanlaga Kapungnao Pingwi da Ranye Saga Jublala Churachandpur we Hanglep Shongfu Arue na dangda Mathada Masemiranga da Hanga Churachandpur town we na Hanglep headquarter Ngui Khawai Shongfuji Zakshilagay na Leifuda Rijumnao Bing Khung Khawa Chotlagay na Leida Leijia Hanglep Assembly constituency hi Regisang Wat Makeup Kajapam Akhana Jia
Mataila gaina all weathered road makalai hina apam gateli nguri khawai gasali chochunaina raga haina jia. State we sub-divisional headquarter ngajaili henglepi yangkai makeup kahai apam akha ngasaya da shorkar kiba shirno henglep shongfu zakshishu naina leidalai jia. Shongfu semkawai luba crore hangpanga da jishat mirada Northeastern Council na 2020 kum Miami kaina khajiwi ot masala leidalai da hanga. Sevahi sangathan wi ranya kasada COVID-19 vaccination drive come relief kala horticultural awareness campaign aya khung phali rungmi haira. Awareness campaign ji BJP Manipur Pradesh Kisan Morchawi Vice President Ningam Gashungna Makhokmida Sada Kleina. Campaign ji Chadrik Kulen, Chadrik Kuno, Pange, Mongkok, Kala Chahong Kuno Kung Panga Binghili Rungkamina. Rani jili rijum now bingni COVID vaccine ka kapwi kapha hangji theida kapkhui ngrokser kawai kasat sangmia. Mirin ringpha laya lagay na oktui sa jiaka rijum now bingwi dungni laya gaji hi ningengam na hangda itum ahanglui tingpun luivat kawahi sabaya kawang sam kawai sa hausa ahanglui kawa baliva athai shirai ayur ram ngalay hili lingsang kawai sasa da kasat sanga. Teishirai lingai lala apong mathaila pomda klay layaka pau milo ana mikabai sagashap mirada ningengam na hanga. Shigai hok her hameng higatata kay kangai lila anang John migada ningengam gashung na hanga. Shigai gala athayrong we kazat kara tharan kina kala gaji mathaila kazada la Tida klay saigor hi katada sama mayr kala gajila rane jili tamchitay hangchitay mi haira. Aruhon kasak adam hili kajot kajang thay kami sada kung panga jiwi rijum now bingli hand sanitizers miao bai pias kala maji yaw mi haira. Rane wivang gala ngajon mi khai wivang kung bing jiwi aunga bing gala village authority na rijum now bing jina ningengam gashungni ningshi pongshok haira. 45 Jingai AC with BJP intending candidate IAS retired Ningam Chamroina Chahong ngai nguli medical camp Kalemaina Rumi Haira. Jiwang Ningam Chamroili ngai ngu village authority na Ningashi Draka Pongshok Dalai. Ramnau Bing we Matunaina ngai ngu aunga Kangam Kai R Shimre Kala village authority na Ringapa Ningashi Pongshok da Chamroina Savaki Gaji Zadvaki Gajili Varena Somida Kamahaya Shongzang Saruno Gaji Pongshok Dalai. Retired IAS Ningam Chamroina sponsor Sakami free medical camp and health card registration we Kakatuma face Tarik Magada Kanitang Kupsang Kaina. Ngai Tainem Kala Sirar Kong Kung Binghili free medical camp Kala health card registration hi Rungmida camps Jili super specialist Pingna Rijum now Bingwi Pasamaring Pamaramli Nsanmi La Ariarai Kalemaina La Yaumi Haira Jia. Twika Hai Haptali Kalemaina Rungkami medical camp Ji face Kanishida Samida Kung Jikoli Rungmi Haina the Hanga. BJP we put level political awareness campaign 23 Nungba DCC circle li rungmi haira. BJP Nungba thang mandal na ngaran mida tarik magada akhathang ningba bazar li sahaira. Political awareness campaign ji BJP li kagadom now 54 Nungba SC Assembly constituency we mi machine tingkathum gada razanga jia. BJP li tarakhana kadom da khlai kala BJP we Akoka bingwi mangaina Rakhara Manipur Legislative Assembly election li Lotus Party na Khayui Sambanglakra gaji BJP Manipur Pradesh Core Committee member M Porot Singh na campaign chili hanga. BJP Manipur Pradesh we former president ex-MLA M Priyo Kumar Singh, BJP Manipur Pradesh Secretary M Tenel, BJP Tamenlong District we President Stodi Tangmei, Athumla Wazangda 54 Dungba SC Assembly Constituency li BJP Kaka Samangkawai Party li Khokha Sada Malingmei Ot Sapalungra gaji hangsanga. Kangbokpi District Tangkhul li Kodu Hills Ranye Sada CM period Kamaduili Miura Khana Akhali Namshanda Sara Gaji Mamya Lakmara Gaji hi hanga.
Saigoru wivang regisang hakasang khirasa jiaka Manipur li khlei chadyur ngatadaidana akaina akhali khayashi ngarokta haksang rumgi gajina da piren na hanga State Sarkar na Saigoru wivang kapha samang khawai sarashum haira gaji hangda Kodu Hills Kodu Village Ayushman Bharat CMHT kala Health for All hikatha rane hi rijumnaw wivang phakawai da ngranmi da khleina gaji hi hangsanga CM Biren na hangda Kapung District being Resang Kawai State Sarkar na Sami kahai od manga maramli white paper la masangla semshokra jia Palace Compound Imphali Semra Gajid Hill Tribal Chiefs Guest House maramli la NPN Singh na hangda Jiwivang Sarkar na lupa crore tharawing lay lokhui haira Shim Mathang Shini kada semgi gaji kapung tribal chief bingwivang haimi gi gaji shim semahung dalai kala kajang phanga thru kuya lungli kupsang haura da CM Piren na hanga Ayang Zinwi report ati shura Ukhrul districtly COVID positive mi gathum samangli haira COVID second wave karahili Ukhrul districtly arui rashungda COVID positive samang khai ayawi gathum jizangda thinga shajisha thumrada gathum kashung haira chia Ari shangai na COVID care center ling haksa mi trada matili aya discharge sada arui Ukhrul districtly COVID kagaza mi machine hangthrukda akha leida DSO report na jithemia Latluida khamdaya pauping BJP Manipur Pradesh President A. Sharda Devi BJP Public Meeting Li Wangrum Haira Ukhrul BJP New Building Office Lila Yawa Haira Lokjan Shakti LJB Ukhrul District with General Secretary Angam Horam NBF Li Wazang Haira Henglep Shongfu Mathada Mayangsang Kamiwivang CM with Kodu Hills Chili Maringapa Pongshok Haira Shirat Kami Janbao Samang Room Declare hopefully Sai Kangaya Zimikshong Saserano